83. And now we see gold. 83 na see gold and silver together one day. Ewo Ghana. Na mpaje me nua be ma ayi ade ye owo US. Won no hu so she ring bi say o se we illuminati. Ne nua Ghana ni ya ade a. Ahoya o se ye be ye minima de kode. Obesan ne ho akwakoto obi foforo de. Nigeria ni announce India ni a okay. Eton ade 6 pound. Na Ghana ni to 5 pound. Obekwa akoto ne de no. Na mo ni sika obeba ha be firi o. Pe wataso nko a wo to na wuni ataso na pe de cha ataso nko a ni obi wo ho. Adofo a mo hwe Juu TV. Ai, yes mo hwe Juu TV a monya den. Mo modern se mo be subscribe to your channel no. Na mo like it. Na mo comment. Wo wi a wa share. Se wo yes aye den. Emma ye more vim. Emma ye mora. Na busi ye immune system no. Ama abrani nyina ye nya hoden e de aye program foforo e de abro. Ene den e fa ne ye wo. Ye too fa no. Ya ba maba me dofo papa bi. Ai, me dofo papa bi a me dono. Ya ba ne nchan e wo ne shop. Na wa wo hwe shop ya. Enye obi na beka cho se adepa e ne ton ne ho. E ma mo pe fashion. E ma mo pa sumade akese ni chensa akese. Ah, we de mu di mu a. E wa ne aba. Enti sa be ye nsebre no. Ye be ko ne ho. Akobisa ne din na fe ye hwe a. Ye de nkomo no, ye de atoa so. Me dofo pa. Me. Ye ma wakwa baba Juu TV so. Yo, me dase. Na me me dase se me so. En ne day. Mo bie kwa na ma me se. Mo ba besra me. Nso me mama kwa aba. Ya je so. Na yes rawo. Me pese wo mo odin kire adofo. Juu atiefo ne ya hwefo pese ye hu odin. Yeah. Me pa cho ahwefo. Me din de mami tiwa. Agnes Fashion. AKA hima pressure befow. That's right. Me na no say that's right mete. Pressure no ma tese nkrofo ke kasa pressure befow. Na je say your guy name no wo ho. Pressure befow nye me guy name na eye me nyeso. We say obaye wo hwa fashion wa ha. Ebie ni ho a wo de faw ho. Na upia pressure obi hu a pressure mfa nipa ko. Oh, let us say na se. Yes, eniema ni nti enema pressure e fa nkrofo. Oh, okay. So wo hwa ahwene papa yi a ye gu ye nse ye sinsan ho ya. Okay. Egu nsa na se obi hia wa. Pressure na be fa. Oh, nipa kro no fi so wo hu ana ne ho kokko ni se ma so any break kakra wo kakra obi shren kakra na chese pressure food sa ahwene papa yin so enegu asena ya ahwene se de esi bright shiny egu asene na papa bi hu asa pressure na afa pressure fa pressure be fa wo no e free ha special Matias pressure ni free ha Matias ye be ko ho ye be ko pressure ni so na me pa che wo ebre be pa na wo ye wa adwen se wo beton ne ma bisa because oni ma no eye fair adepa e ne ton ne ho pressure na wo ka no ampa pressure be fa wo na brebe na wo ye wa adwen se wo beton ne ma bisa ebra me yes me yes adwuma we no ewa enso metwa ne tietia kakra me ankasa me family business me ma me ne me nananom ni na ye ton adwene ne nsesawa but me passion jewelry okay nti me pagya me mu a me si so 1983 ena me si me you know me jewelry ankasa nti se me duru ba bia kan ye fie esi Cooper what dey me so hango obronios hango a minute what say 1983 and now we see gold 83 na me see gold and silver together one day
Ewo Ghana. Ghana. Na mpacha wo saa tam na kom kunkum krofo na wo pe bibia taduane kura onya bi ni no. E na wo de onya sika kosi wo say. Yes, and until I'm say pressure be found. If we ask be open no. Na open. Obi be tuni susu akota atade. Obi so be tuni susu e de anom nsa. Obi so me na me passion jewelry ntimi me sakete na see me say na wo sika wo. Na me sika enso na de me pen ni nti de me woni ni na me de ye. Wonim de ntia me kasa fi say saa time no. Na kom jinam. Kom jinam kiti. Ayi papa bi wo wo me krom. Na saa time no na unse na aduane ho ode. Na geisha ne side. Ye de babegu ni onu na agegu ni shop na nkrofo asanlai akoto. Na se nkrofo asanlai no na omokoto na ehyew de ni wo inside a. O say go inside, I already me. Go inside, I already me. Or person or say go outside. Go outside, I already no. Go inside, I already me. Make kai papa. 80 year any day. Who knows go inside, I already me. Sa 93 no. 83, sorry, 83 no. Yeah. I come by you no. Yeah. And anya sika si wo se. To aso. To aso na o fashion ampa. E free ho no. Sa chain bi baso anasma bi baso na se me pa. Instead of me kwa koto ba ko. Me kwana me bisa no bo na me hwe ba ko sika ni nsia sika ni dozen sika. Meto sisa na se dozen bi aseses. Na makoton me bi free na chese me timi anya me de. Eno enema many G se meton jewelry fi se me pe. O pe. Dodo no so a me pe no. Me ka se metoni ni na aye me ho a. Me ho be di mo. Ampa. Ntini e meto aton na me yusu me mfa so. Wow. Eno ne ma mani koje ho. Ah, e ma mi di red jewelry. And I'm so me ton ade a me ntimi yusu. Okay. Me kofa na me ton na say a dozen or 2 dozen. I want try and have me can boss where you see me if you say me choice. You always have a company. Say me choice. Selection no whole different. Until they me use to I am me and when I me choose. My dear, just a near man affair. When your man affair. I did be a wahabi, I met me used to be if you say me choose to dear miss me use to a year mammy. Okay. Now what shall see a tone sans my dear name? What shall say so with your business and casa? What this shop our tone? Send a month for a see a betonefa. Send a sequel. Me shall see a G appetite dear, no cranny. Meaning I'm a catcher or saying shall see any more da Ed. Me bar had 22nd of July, not 10 years. But me beg Japata now, more me who say first 1 year to 3 years, need your own funny easy. If you say nipper any more, yeah, baby, I want to cry, will be any so. Yeah, Into I say, me who say, sa first 3 years in a ye. Who be dim, I'm a 1 year crowd, jet training na grab more giant. Into I say, me who say a bedroom will be my pabeba. Okay. Until first 3 years, they call 4 years, and the mammy no craning any. Now be womb, I read womb, while we I brought today Juma, ye in open market, our bar. Now the Sabbath, Naha, many padudu a big chum, sir, when says you one, sir, we are about wow, it's my first time I'll come. Wow, Okay. sir. For fear bear 9 years, my funny easy. Enye easy in chassis. But see, I did be a coffin. Wow, sha. Chance I have fed TV. I shall for near TF4. Near more in a program, ya moshe. One more for Hoka, a pay angel. Yes, the pay angel, dear. Omo ye Paulo, our man Tema. One more say I can for. So, person who send this car at the Kogana. Says a minia, a finia abaso. And 1 year day, and 1 year day. Sika man able for. Say yene wo mo anebo. Wo mo sika no. E wo soro. E mo susu. E me ma wo yi free habat see. E de be na e de ye we. Yeah. Ampa. E ye won sa na. But enya won sa. E ye hefa. Ye di gui asene.
E chain a ye de to yasene. Wow. E bia sa na ye chain a de to yasene. We ebuka no. Enti wo de to asene a eni. E be koran say. Na we no what ba ko peto a ya na sa E depend say the osipe. Obi wo ho a wo de ba ko peto na asene. Ebi so fa me miensa. Yeah, and our brother Craddy said the Omayan is so moon fan to Omas and Uncle some only bomb west and part that me call Ghana party in the past. Never one bomb yeah. Until where you chain you do yasene. Yeah, for You do yasene. Unim say minim say ye wo chain ye de to yasene wo ho na me say normal chain ye bi but wait there e ye fe mabawa. This is the waist chain. Yes, waist chain. It's very, very nice. It's really, really fashionable. So try to pop by here. Come and get some for your waist. It's very, very nice. What do so be choma fa ha say? No better be there go asene. Eye fair. Eye fair pa. Nti woton ba ko say? Ba ko ye 10 pound me 20. 20 pound. Come on. Come on, different. Oh, fair. And now when you so yet there, and also the other 2 years. We no na so ya hwene a edigu yasene. Oh, fair. Na me there, why you be a war, how a suma dear be a war. Me lame, no. India or be any said me dear Julie Jew, dear me lame. I can see my dear can see the fair. Aye. Baby, I won't be a me about Toby. When they celebrate is as some idea, Mr. Menier will be a monfanchame. Will be a celebrity, and yes, oh, Betty is soon one I celebrate. Aye, until we will be in Cassena or say, Saintino. A year fair. Oh, co party, be co wedding be. When your party do mass, be any wedding do mass be a chale. But what do you have say? A year, the end in our be our engagement, who be engagement, braha. But you so try so ha. The near man fair na kono. Okay. And she say I dey bibia kwa kama. Me who so to ring so. Yeah. Me tonton rings. Rings no me wo. E mema rings akese ho. Me wo normal ones ho. Me wo ni silver, me wo ni gold. Me wo engagement ring. Me wo wedding ring. Sorry. Hey. Engagement ringer, gold and fashion one. Gold, a fashion one, but a papa. And ya bribia na warrior mostly no. A be pre a one says a 4,000 conco ye gold no ma or banwa. Minty me assin so be worry me, and I say minty me waleno. Mostly no, bebre a one swan, no one himself pemuno, or pesa winya. Ring a papa show ba no a wotimi bepe we numbi so we say silver and so your engagement and wedding ring all together. Oh, nice one. Nti uyi eno a ye wo boss wo mu a yedi gumu kama ma nti nhase no bayiwe na egu boss num na sofu hira so a oba ne betimi ahye ebe afi efie mienu ansana nya sika koto papa ne mana eye bebre begine saa ene bi so wo ho no a papa no de kwa adwuma obayira no special omo ye care any cleaning no obeyi di begu ni botom obepon no wayira no bebre su yibi e de hye just at the old kind there. Good. When him say gold in the board in it. It is a what shall see a plan as up as all worry. Now when you say when you are home boy answer me and when you are home boy answer. So Bako your gold and a board in it at the warrior. And money how? Ube Toby sa nobody has said. And for pa me no so. We in gold in Susuni. Someone who where's your engagement ring? Wait. And also your engagement, any wedding ring. 3 in 1. Wait. Wow. So we say ya obani de mi enu. So na be ma no so anya ne de no so ahye. Yeah. Me nua no ma. Momo modern a wo so shop ni din de say. Agnes Fashion, Momo modern Milton City Centre.
Agnes Fashion. Na momra meto rings. Ini nsumade. Aye, fashionable places. Affordable so. Ne bo so affordable. Nti oba ubenya ama wo ho ahenhan. Wo ahenhan okra o engagement. Wo se bebre wo wa ha se ring bia bi wa ha. Fashion one na eye kese colored ones eye life. Ti said the Juu Tv bebre wa ha na kese ne nketoa. Emema die ya kese ya iskafo ring ya big man na ehye ya na yesi asofo die. Different one wa ha. Na the black is so, the red is so, the colored beer sisu beer bi wa ha. Nini na wo pa braya affordable. Well, me nua be ma ayi ade ye owo US. Onu hu so she ring bi say o se we illuminati. Ade we ya fashion o. She bi ni ye ton wa hen. Je me nua be ma ade. We de mani nsan wa ya ja me nua be ma no ye kan boko. Hwe eye fashion. Enti nyo bia na sha eye illuminati misre o. So ahu eye fair. Eye big man ring. Enti wo sha che say unye ni paatu aya wo. Na wo different type bi so me ma de e ma de bebre. Me pacho yi de wo yi ya because de wo yi ya fair enti no ba ma bi wo ho ano no so ba be pe ring ana say o ba be pe bibi ato. So ahu opering bi a hye nsa so ahu ring bi. E me ma so mo ring na ebi so san ni. Me ma mo ring no hwe ebi nie mo size so mo fine ai yeah nipa oni agro na no the brain na wachra say me be ko ho na wo kan bibi o ya hyase no wo say wo ye yuyu hima wo say alias yuyu hima wo ye yuyu hima na wo ye alias me ye Milton Keynes yuyu hima no. Milton Keynes EU. And one person can because so can say alias no. One say obi mfa ne serious. Oh, okay. Intina person obo hobby. No bia hu say EU for. EU for. Mo hima nie say you free UK, you free EU mu. Ti mo hwe na mo problem a mo hima onie, mo fa meto nanim. Enye sa. Eno ano no. Mo fa meto nanim, no solve mamo. EU hima ono no tonsumade ne waist chain ne rings ne ade ne shop ha nya gro kra bia bi wa ha wo ware na se wo ye traditional engagement me wo hu ne mani na ne wo ho me wo ye de siesie mema ho de siesie ma ho mema gudi egu o mu kom de omo de be hye o ma beti de omo de be hye o mu ti the omri begu omkom bodua bekuta bodua flower oba bekuta papa nini na mi obi keep watching Juu TV. Akuya donko wose nye no she enya gro no odi wa ha o she traditional wedding chain aye ye de ahwene na de tutututu yekom so wo fra o kente na o de ahwene tutututu ko ni nyina oton bi wa ha emema no so a eno so mo de ade abobobobom abeti ahemfo de no eno so ton bi wa ha wo wi a oba ne kita na obema no so kita ni nyina so ton bi wa ha enti aha de bibi e for traditional wedding ho oton bi wa ha bibi e for wedding ho oton bi just a wedding gown kwa no nton apart from that no bibi e wo hia bia including ring uba ha say ya obenya bi ato eye shop kese pa wo niema bibie bi wa say enti bomodian say ubebomodian twea ben EU hima ai na wo ba be ye wo shopping de mu odene wo yo ba me se upe chain ato wasene a wo braha se wo pa hwene so ato wasene a braha ni nyina ebi wa ha me dofo de ba asem na wo pese wo kan de kira dofo de me pese me ka kira dofo say muni anu munidwa mummomode ana mumie nidwa ye nuanom ye wade e de boaboa ye ho a eye say
wo sha ya ne niema bitimi ya areho se Ghana ni nua wo shop yeti dwom hai ye ni India fo ne ahoho ne pa India ni ba bebusa wade na ye £5 no koni nua shop na ye £5.50 obekoni nua ne shop akwa akoto obekoni nua ne shop akwa akoto every ni nua no ho so but Ghana ni ebetimi aba ni nua shop aba bebusa ade obekwa akọ compare every baby o ma meto ni nua ade yamu aboaye ho ni eti ha de mimi nya de sister sunya eno ane ye de boaboaye ho ye ni ye nuane mu nye edidwa na ebeboa ye nyina ewo me na wowa ni nyina ya ade ko ayampa nti me se ye nuanom Ghanafo aya mu nsusu moye ntra na mu ni ye nidwa na enti ase wo bia ho unuane me wo ba na me tonade a ubusa me ka se 5 ma me nne me ho nye wo de ma me tra anka ye eye 3 no na me de ma na ye yia me ma wa hunu enye yesu a me ka cho se me nua o ma ne ye 4 a enka ye aya mu pinchen ye na mu hwede e wo ye mu no sense mu bebusa firi abonten na ma jeji ye ayi amasa enye ye mo aboaye ho na ye dia na ye de yedase simo ho ye nuanom Ghanafo abre nyina ya na ye ka ye ho enemies Ghanafo ye tentan ye ho ne nua Ghana ni ya de a ahoya o se ye beyi minima de kodie obesan ne ho akwakoto obi foforo de Nigeria ni announce India ni a okay eton ade £6 na Ghana ni to £5 obekwa akoto ne de no na mo oni sika obeba ha befiri o no de oni sika obeba ha aba befiri yes mo menuanom Ghanafo mo ma yenya ye ho ahoya no ahoya ni ntwatoso ne nsense bebre enye mo me no do ye ho eniema woton eye kama tradition bia wo hia bia ebi wa asai you worry asa de ye di kanka no aware engagement wo betutu kente wo tutu wa fra wa henema wo de obesa henema hye bia wo pe bia ebi wa asai yesra mo mmemfa odo na praye wo yi ba ko a ebu okabomu a TV ahwefo ne etiefo ne emu hu nyina program ya mo hwe Omo afa ho ka aye hwan aye pay angel yes pay angel there omo ye Paul amantem a wo mo sen adikanfo se wo pese wo sen ni ska e de ko Ghana se menua efini a abaso eno an ye den eno an ye die sika ma na ebofo se ye ne wo mo an ebo wo mo sika no e wo soro e mo susu nana me hu se wo duku tuntum ne ye ntoma ne me hu se ntoma kase ntoma so ankasa wa ha wo ton ntoma so ka ho ana me pa cho ai me ton ntoma ye de kwa yi me ton normal life ntoma but Holland nketwa me ton Holland akese nketwa nko a okay na me ton edebo eyi ediku mpa cho ma me hwe sade we okay we your bangles for a year patran and I susu ye edebo we su ye debo and abako no so e we ye nsuo ukwa yie na o show slit no kaba na se bia o pese o de entoma na akata so a na o di abo ye woni tuntum wo ho ye woni kokko ho ye woni lazy de enso wo ho na o to entoma Holland entoma so Holland entoma nketua na nei we de me bisa wasem first na me say na abrochire ha na yie na ye den ana na ye den wo bekwa yi a chise no na ho akade no wo kotontoma wo peduku abo pedi odi begu nsa ni na ye mani frifie ennensu ni na ye de Ghana ba abrochire wo modern adru Agnes Fashion ubenya
ukwa yi a ubenya edebo abo ubenya ngusuo ubenya ntuma afra ubenya ahenema se wo mpa ahenema na se wo slippers tuntum a edi kwa yi ebi wo ho slippers kokko a edi kwa yi ebi wo ho ahenema tuntum wo ho ahenema kokko wo ho mema ne ma de funda ho slippers atia no a ye di shoko ayi ni na nsumiton bi upa ahwenie tuntum agu nsa miton bi kokko ato nsa miton bi de ya missing with colors so a miton bi emema ahwenie ya be ye de tu ye nsa ya chiro din ahyemu akwasi kwadwo kwabran ya hye middle ni na mi wo bi me wo ma de e ma chen a ya chiro fridge ada kosi memendani na mi wo bi wo ho. Wow. Se wo ye nipa kese na wo penika eni corset bom ahye ama apia afroi kakra mi wo bi wo ho me wo de ye pants wo ho Corset na nkasa corset a eni e corset nkrofo binum te se mimi se de hia bi papa nkrofo binum a ye te se mi me sa wo me classmate fo mu hia bi nika e support me friend support and mani bi ko tue sika dodo me ye wo mo to ansa no wo manya bi and how kra nkonko da to kai ma ye mfa pane wo to nana me ntwa Agnes Fashion ho me wo two sizes different baby to me wo different me wo de ye plain me wo to ne de ye ataso ne to no wo ho we wo sha ebeba wo tunie na aba wataso wo hye na wo de hye select kwa yi afefefefefefefe obi uhunu we hu hia se obe kwa akọwọ pane betimi ahye we ahye ade ahye bikini betimi ahye atade ni wo de ataso nko a wo ho pe wataso nko a wo to na wuni ataso na pe de hye ataso nko a ni obi wo ho me wo de be ma to nko a so wo ho mi wo ataso no so eni to ebomu ni na wa mama sire sa wo sire bibi ataso me wa ataso a ha ope wataso nko a so wo to so obi wo to nso na na taso sha agba akum nti mi wo de be sha e be mo wataso na pia be kan to no ho na chese shape na e kama ni na aka ho nti na pressure fe nipa oba ubenya bi Wonim say me hu say ye bibi say but me nim say me hwena no say wo peto a obenya wo me nuanom ai mo mama ni amra ne say to no ye nkonko wo pane bi mu dabi ehu hia enu ane so wa hye we say hyewe enu ane baga kana jule juice ma hye bi ye be wonti ye na me so me hye bi adai na usu we me hye bi ama me to aba me nko wo pane ye me de ko say ni mia me ye me ma hye we no wa hye na to na ba wo de ahye slit wa na o enti mo hu sama ye bi me nko wo bi to o eye we ya secret na me di ka no ena okay nana na so bi dancing clan so a obenya bi ama no oh dancing clan obi pese wo ye dancing clan entuma no ankasa eye me ba wa abruchire ana kente ni de mini bi wo ho okay but o pese wo siesie no ho a ade a me provide aye empaboa ne de obeto afiri me ho entuma no so de mechire obabi am wato bi okay but de akani na wo pa ahwene a de begu nan wonsa ukomu chen agudie no gold no utrim bibia metimi anya amawo wo pese wo to a wo betimi ato wo pese wo han a wo betimi ahan wo pese me am so me ka eniema na me de beba na ba besiesie wo ani group ni na so ameye nini na ntu pese me besiesie wo ho woni wo kunu eni ni pe di wo chi ni na woni how wo be hu me ameye nini na ama na emum me mantuma ne nti a me mantuma no ye nuanom ganafo ntuma dodo sen na abekwa akoto ade be ye adwuma wo be gi a wo se me pedi obi ayusu na sen ya na obetu ama me eni ntima me yusu obi die eni ntimi providing tuma okay but a good year no ni duku a ode be hihye wo ho abomu ni bibia de uba menya bi ama ne ntuma de interesting eni mpaboa de me mebi interesting ya kani na me mebi hey
Onim say emebi no mpesa mekwa ayie na mpesa metwa dancing kran nana me ya me nim kwa mefa so metwa dancing kran ti ayie ne manko sana me hwira no pe ofie pe hey oba wuni ha ukọ ware a obeto ne ma bebre usa akoto we ni na akoto ni pe bedi wachidie uwi a onfa anya hwibiem ha ho ma kwa anwa kora ma yenye bag mfrifie ni watwe aka brejombe hu Agnes Fashion hima mesiesie wo ne omo di wachi ni na emema ni di omu di wo machi ni na di omu di betutu omu ko omu nsani na mu behumi a me provide amamo that is no you be a ware the all worry obi so di photo shoot obi a wanya ne 40 years wanya ne 20 years opeso wonya sa photo ni bi okay ABC ni dem opeso ye photo shoot nto on de on fanye hwe wonya wontoma ene wahene ma de aka no behumi a metimi de ahan wo na wo de akotwa sa de aba eso ye photo shoot a wo behumi woni ha nana we de what soprology me what surprise me? Nana ba ko sa no ko surprise was it? What surprise me was what surprise me? Minimum da sese wo siesie enkrofo mo mo tip se obi ware a wo be hu se kente no mo afira kita papa no mo di hu mo ho no mo yese minim sese ni nyina wotumi siesie o mo papa ni nyina mi wo bie ni go me wo papa mi wo bibia mi nuanom Ghana for Timoteo we die yesi ade papa e wo fia oye ai ya huna no pe bibia wo pe bia bi wo ho a wo be sa wo ware traditional wedding wo ni ba bi kura wo benya ade ni bi ato bra ha sei yiyu hima bra dwam odu dwam Milton Keynes dwam ho a bisa se wo hwehwe yiyu hima ana se Agnes Fashion ai obia de wo be ba ha sei enti me ha ho nkra ne ma mfiri Ghana emfa ma ha sei ai ha ho kra moka ebi wa ha ya na ha so wuti krom ha enti no BBF BBF because we be kwakoto Ghana am ya post di abrewo ebi kra be ba na ade no time officer o ya ade na onsan kan but oba be hu na BBF be ko chotin ama wo enti me nuanom mo obia momodin say ye beba Agnes Fashion aba be sira yiyu hima na bibia ye pe bia nso no wa ye de amaye ye dem asena na wo bibi ka biem ai me wo ade ba koso wa ha me wo enura ye di twitwi ye ho ye kotodwe ahotutu aduro me wo de ma di siesie ye ho me wo de ma di siesie ye ho me wo de ma ahoden me wo de ma ahoden mi wo kuma dada ye papa me ama sheda koshia ni ye so wunya odo puana kola bi na nya odo puana niema bi e ha wo niema ye di siesie ye hu na wo de be hu me wo ye be mo ba o wo de hu me na wo niema papa say ya me wo niema papa na dada dai me wo niema papa na dada dai na o mo ni mu so na me ka kire mo amuni mu ya kana ma ka kire na kan we de na you do all I do all bibia wo be hu me a she dia nana modi mpono wo fin se wo ohia bebisa no obenya ama wo enu nti na me ye hima no se kan de do oba obe ma se kan ye de do nini na wo be hu me na hodin wo mu se hima me boa wa me mo we hu na ma boa maka ni de wote ase bete ase yedase nana Juu TV ahwefo ne etiefo da wase wo ye yiyu himampa wa kire se wo ye pani ampa fisa niam a wo keka kire me de ene aye to ne dancing cran ne so de o si hitiesie amanfo mo de ko ware ne nana you do why are there why are there Keep watching Juu TV. Keep watching Juu TV. Miss Nana, she adofo ne enko. Obi a odo no bi a chia no. Me da ase. Me chia madofo ampa. Me chia me kunu kwaku nkroma. Mr. Ernest Nkroma. Me dofo ba ko pe. Enye ono a
nka mindru baby a medri mechiao meda wase pa se wonya me ho abotra ba bepem mercy na mechia me ma enso me mani na me kasa me bobo me medi a yempon ene ya sori afra konye so mechia me ma ene madofu nina mi mubodin me kasa me bubodin abobo madofu sudin a ye nsori so mechia me ma ene madofu even makamfo kra omumpemiye mechia omo you say bompa ye mo say omo besisa na omo abedoye nti e banche a say ye chia o na me nsha wo ye mada ye chia obi bia o kai bompa ye mai bia ye chia mo me da obi bia se me da me kunu ne me ma me da o ma se pa titu me ba Chris Helen na Jeremy Chris asheme nkunan sister edrumre bi me ba adwom ha pa ma fa bus £4.50 day ticket me ba adwom coffee me sika ni na ye 35p adekro no so nipa na beto na 50p but na dwane ne to okan ya na me se fa 35p me hope se be yi me tina adwom ha ma me nsia boy ma me ko me 35p me coffee me koye me ba me hu manim a me di sia konwema na odisum ebeda me so mama na dwom ne sikofi nya kura me sika ye 35p echina me nko wo se mama wo koje wo ka se papa ni se be di 3 years ansa na ye echina obeko emere fa beda enkura sika savings ni na sister mi be adwom ha me kunsi afede wo di fie ha sika ni na akodwom se papa ni na akwa pata ni ni ama ni susa ba to wan fa foforo enhumu a ye hu de bia na ye nim dada no ampa we so de wa sedwa enti no wa sedwa ade paneton ka we ya na me de dankola na sinya kola bia na oba be bisa ni savings ana na ida osima koyi kodwo omunya mo ya de Why dear? Inti me damase. Why dear? Me dame Mama say or the mase why? Dame kunase. Me damase pa. Na me nshamo. Na me nshamo. Julie Juu so me so madam adofo ase. Ahan. Obi odo Julie Juu bia. Julie Juu damase. Julie Juu. O si obi odo ni bia. Ono so do no. Ye wi a ma ko Dr. Kwadwa yisi. Dr. Kwadwa yisi. Julie Juu so ochia o. Oti won ka che. Wa feel pa. Ai, anointed lady. Julie Juu so wa feel. Ai, what chia o, ye mu odene. Sonia Julie Juu so chia o. Madofo fo nyina. Obi odo Julie Juu so do no. Nyame nhira mo nyina. Ahaya na edi mu besie. Na emom ye se wo hwe Julie Juu TV a, ye den. Bo modia. Na share. Subscribe to your channel no. Na wa like it. We are my comment. So yes, I hear day. Emma ye more vim. Emma ye mora. Nebusi ye immune system no. Amma ye nya hoden da. Aye program for Edi Abreu. Aya. Ena edi mu besi. Ye dem ase bebre. Nana, mama ba.